Nimesikia kwamba Yesu anaweza, nimesikia kweli anaweza mambo yote. Nimesikia kwamba Yesu anaweza, nimesikia kweli anaweza mambo yote. Ndio maana ni asifiwe Yesu. Kwa hivyo karibu tena katika neno la leo. Ni Pastor George Kefa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi pia amenipatia ili nikulete neno la Mungu, na nashia baada ya ile neno ana kukuombea na Mungu atakuweka huru, maana hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu. Na siku ya leo naenda kuongea kuhusu roho ya uchawi, ambayo ni roho ambayo inaongozwa na wifu, na hiyo roho ndiyo inaitesa watu zaidi hasa katika Afrika, na roho ya madhabahu ya ukoo na uganga. Hizo roho zaidi zinatesa watu. Uganga ni wale ambao watu walirogwa wakimbilia mganga wakafikiria kwamba ndio wanaenda kukombolewa, kumbe kule pia wanaenda kufungwa. Maana mganga ni kama mchawi, ni shetani tu, na kuna ukombozi wala kuwekwa huru kutokana na ile roho ambao imekufunga umekimbilia mganga. Wengine wakaenda katika madhabahu ya ukoo wakafanya vimila, na hivyo wakajifunga zaidi na damu ya ukoo ambayo inaenena katika maisha ya familia, kwa sababu labda hawakujua. Biblia inasema katika Isaya 5:13 inasema watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kutojua, wamefungwa. Labda wakati huo hawakuwa wanajua, lakini siku ya leo nataka ujue kwamba roho ya uchawi ni roho ambayo inaongozwa na wifu, na ni roho ambayo inaitesa watu, kufunga maisha ya watu, kufunga njia za watu, na inaongozwa na roho ya wifu. Na kuna mchawi na pia kuna uchawi. So tunapigana dhidi ya uchawi. Maana Biblia inasema katika Ephesians chapter 6:12, vita vyetu sio vya damu na nyama. Damu na nyama ni kupigana wanadamu kwa wanadamu. Ni vita vya kiroho dhidi ya nguvu za kimapepo, ulimwengu wa kiroho. Na hiyo ndio roho ya uchawi ambayo ndio inaifanya kazi. Mchawi anakuanga na hiyo roho, ndio anaroga, ndio anafanya mambo yake, na hivyo anaanza kufunga watu. Katika ndani ya mchawi anakuanga na ile roho ya wifu, ya kuona kwamba familia fulani haiwezi endelea. Wakiona mtoto fulani anapita mtihani, wanaenda wanakamata akili ule mtoto aendelee tena katika masomo, wanaachilia magonjwa ndani ya watu. Ile roho ya magonjwa ambayo wameachilia ikiingia ndani ya mtu ina manifest. Kama ni kansa ina manifest kansa, kama ni malaria ina manifest. Ile roho vile wameituma hivyo ndio ina manifest, na ule mtu anaanza kugonjeka. Kama ni roho ya umasikini, kama mtu ule alikuwa na kazi, unapata kwamba wametuma ile roho katika anga, alafu inaingia kule kazini, inaweza kuleta furugu. Wewe unaona kwamba ni mkubwa wako ndio amekuinukia, kumbe kuna roho ambayo inataka kufuta kazi. Unapatiwa dismissal letter, baadaye unapata kwamba roho ya umasikini imeanza kuingia katika maisha yako. Ukitafuta kazi unapata kwamba hakuna kazi. Wengine unapata kwamba ni ajali zimeachiliwa, na sinafuatana katika familia. Roho ya uchawi kianza kuinda watu, anaweza tuma ajali na ule mtu ama wamlemaze akuwe kiwete, na hivyo wamekamata maisha yake, ama wamuue kupitia ajali. Na pia kuna roho ya uchawi ambao wanaweza tuma kifo katika maisha yako kupitia njia yote ile, wakisema ule mtu tunataka kumuua, na hivyo na njia zingine pia. Uchawi nafunga maisha ya mtu kutoendelea, na roho ya uchawi pia inatumwa watu wakiwa wamelala, inawaletea ndoto mbaya, wanakulishwa vitu, na hivyo watu hao wanafungwa katika maisha yao, wanaweka maagano, wanaingia katika anga ya mtu katika ndoto, wanajua mipango ambayo uko nayo. Na ndio maana tunastahili kuomba kila wakati na kujifunika na damu ya Yesu, na kuharibu kila maagano yote ambao umeota katika umekesha na wachawi katika ndoto. Kwa hivyo roho ya uchawi ni roho ambayo inaiteza zaidi watu,
na kufunga watu, na imejificha, maana ni mishale tu ya kiroho inaachiliwa, na ule mtu unaona ameanza kubadilika. Hata wengine wanakuwa wazimu, wengine wanafungiwa ndoa, wengine wanafungiwa biashara, wengine wanafungiwa njia ya mafanikio. Mtu huyu hata anafika mahali anaona kwamba maisha yake imeteseka. Lakini kuna Yesu Kristo ambaye amekuja ili tupate kuwekwa huru, na tuwekwe huru kweli kweli. Yeye ndiyo njia, ukweli na uhai, na yeye amekuja kutuweka huru kweli kweli, na katika jina lake tunafunguliwa na kuwekwa huru. Na siku ya leo nataka tuangalie katika Acts chapter 8 kuanzia ule mstari wa 4. That is Matendo ya Mitume 8 kuanzia ule mstari wa 4. Na tunaangalia katika mji wa Samaria ambayo kulikuwa na mchawi anaitwa Simoni. Na Simoni katika uchawi wake alikuwa ameshangaza wengi, wakubwa kwa wadogo. Wakaona yeye ni mtu mkubwa, lakini ndani yake alikuwa na roho ya uchawi, na alitumia kuwafunga, hata kufunga akili yao wasione kila ambaye kinaendelea. Wanamuona tu ni mtu mkubwa, lakini ako na mapepo za kiuchawi ambaye zimefunga ule mji. Na siku moja Mungu akatumana Filipo katika ule mji wa Samaria, na hivyo ndio tunasoma katika hiyo kuanzia mstari wa 4. Biblia inasema hivi: those who had been scattered preached the word wherever they went. Wala ambao walikuwa wametawanyika wakahubiri neno la Mungu popote ambao walienda. Mstari wa 5 inasema Philip went down to city in Samaria and proclaimed the Christ there. Na Philip naye walipotawanya mitume wakaenda kila mahali kuhubiri habari njema za ufalme, na Filipo naye akashuka katika mji wa Samaria kuhubiri habari za Kristo. Na mstari wa 6 unasema when the crowd heard Philip and saw the miraculous sign that he did, they all paid close attention to what he said. Wakati umati uliona kile Filipo alikuwa anahubiri, na waliposikia ujumbe wa ukombozi na ujumbe wa ufalme wa Mungu na ujumbe wa Kristo na miujiza ambayo alikuwa anaifanya, wakamwamini Filipo. Kwa hivyo neno likaingia ndani yao, wakaanza kuona Mungu. Na wao ni watu ambao walikuwa katika giza, wamefungwa katika ule mji wa Samaria, wamefungwa na roho ya uchawi. Hakuna mafanikio, ni magonjwa, ni mateso, lakini wakiwa wanaaminia ule, wakiona kwamba yeye ndiyo Mungu, lakini kumbe ni roho ambaye alikuwa amebeba ya kuwafunga wasijue kila ambacho kinaendelea, wasione mwangaza ambaye mwangaza ni Yesu Kristo. Kwa hivyo mstari wa 7 unasema with slings evil spirit came out of many, and many paralytics and cripples were healed, so there was great joy in that city. Ile mji ukawa na furaha. Kwa sababu gani? Filipo alienda na habari njema za ukombozi na ufalme wa Mungu. Watu ambao walikuwa katika giza, watu ambao walikuwa wamekamatwa, kukawa na furaha, kukawa na ukombozi. Wala ambao walikuwa wamebagawa na mapepo ikawatoka. Mapepo likitoka mtu, ule mtu anaachiliwa huru. Na mapepo inapoingia mtu iko na sababu. Kama ni magonjwa inaingia, mtu ule anagonjeka. Kama ni masikini, ule mtu anakuwa masikini. Kama ni ndoa, inafunga ndoa ya ule mtu. Kama ni mafanikio, hakuna mtu ambaye anaweza fanikiwa, maana ile roho ikiwa ndani imekufunga. Hata ukaitiwa utafanya interview mingi, lakini hakuna mafanikio. Hata zingine unaona umefaulu, hata unaambiwa utaitwa, lakini wakati ambaye unakuja kusukia kwamba watu waliitwa kitambo na wameshaingia kazi. Wengine unaidiwa, unaenda tu, mtu anakuahidi vizuri, lakini unapoenda na kuambia mzuri, ni kwa sababu ulimwengu wa kiroho kuna roho ambaye ni ya uchawi imefunga maisha yako. Hata wengine katika ndoa unapata kwamba umechumbiwa, na wakati ambao mko karibu kwenda kufanya ndoa, mmepanga sasa kwenda kuona wazazi, ndio mambo yote inaharibika. Wengine unaanza biashara vizuri, ikifika mahali unapata zimesambaratika. Wengine unapata ni mikozi ambayo inaifuata. Unapata hata ndoa iliyoanza vizuri inaanza kuwa na shida, na hatimaye
ya wale watu wanaachana. Unapata hata watoto walikuwa wanafanya vizuri, lakini baadaye unapata kwamba wamefungwa katika masomo. Ikifika wakati sasa anaenda kufanya mtihani, anagonjeka ama anaumwa na kichwa ama anasahau kila ambaye amesoma. Hiyo ni roho ya uchawi ambayo imekamata akili. Na nimekuambia kwamba roho ya uchawi inaongozwa na wivu, na wachawi wako na nguvu, sio kwamba wana nguvu. Kumbuka wakati wa Farao, wakati ambaye Musa na Aroni walikuwa wakikabiliana na Farao, na ikawa kwamba wacha Mungu ajitukuze mahali pale, na ndio Farao akaita wachawi, akaita waganga. Hiyo ni katika Exodus chapter 7 verse 12. Akaita waganga na wachawi, naye Musa alikuwa na Aroni, na hivyo Musa akaambiwa kwamba warushe fimbo yao chini, na waliporusha ile fimbo ikawa nyoka. Naye Farao naye na wachawi na waganga wake na wale watasamaye nyota, naye wakasonga mbele ili wajionyeshe kwamba nao wako na nguvu na mamlaka, na wakarusha ile fimbo yao. Ile fimbo naye ikawa nyoka. Kwa hivyo sio kwamba haikuwa nyoka, ikawa nyoka. Kwa hivyo kuna nguvu katika uchawi, lakini hizo nguvu hazina uwezo kushinda nguvu za Mungu, maana Mungu ni muumba na shetani ni kiumbe. Naye waliporusha ile fimbo yao chini ikawa nyoka, lakini nyoka ya Musa na Aroni ikameza zile zingine. Hiyo inakuambia nini? Kuna uchawi na wako na nguvu, lakini nguvu zao hasina uwezo juu yetu, maana aliye ndani yetu ni mkuu. Na nani aliye ndani yetu? Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunapomuomba, tunapomulilia, tunapomuita, uchawi na roho zote zinashindwa, na hivyo unafunguliwa katika maisha yako. Watu wengi wamefungwa na nguvu za giza, nguvu za uchawi zimekamata maisha yao, zimekamata destiny yao. Hata wengine wako makaburini kwa sababu waliuawa na wachawi. Wengine walipata vitu vizuri, wakapata vitu vizuri, na baadaye wakaangamizwa. Wakapata promotion, na baada ya promotion wakaangamizwa. Wakachenga nyumba, wakati ambayo wanataka kuishi katika ile nyumba ndio wanaangamizwa. Wakafanya mambo fulani, lakini wakati ambayo wanataka kufurahia ndio wakaangamizwa. Biblia inasema kwamba Filipo alipotumwa katika mji wa Samaria, na Samaria ni mji ambao uko na historia, na historia ni bale ambaye kulikuwa na Jezebel na Ahab, na Jezebel alikuwa anatumia miungu, na Jezebel alikuwa ni mchawi. Kwa hivyo mji wa Samaria inakaa kwamba katika generation kulikuwa na roho ya uchawi pale, na hivyo ndio kulikuwa na mchawi ambaye anaitwa Simoni. Na lakini wakati ambaye Filipo ameshuka katika ile mji, Mungu amemtuma kwa mission ya kwenda kukomboa, na alipoanza kuhubiri habari njema ya ufalme, watu walipokea ile ujumbe na wakazikisa, na miujiza na ishara ikaanza kutendeka, na wakaamini zaidi, na furaha ikashuka katika mji wa Samaria, maana mapepo ilitoka watu wakaponywa, viwete vikatembea, wale ambao walikuwa na shida wakafunguliwa. Hata naona kama ndoa ziliponywa, maisha ya watoto iliachiliwa huru, njia za watu zilifunguka, hata masomo ambayo ilikuwa imefungwa ikaachiliwa, watu wakaanza kuona mwangaza, maana Yesu ameshuka mahali pale kupitia mtumishi wa Mungu ambaye ni Filipo. Na Biblia inaendelea kasema hivi mstari wa 9. Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in that city. Unaona sasa ni uchawi ambao ulikuwa umefunga wale watu, maana huyu Simoni ni mchawi ambaye alikuwa katika ule mchi. Kwa hivyo Filipo aliposhuka akaanza kuharibu anga ya uchawi, maana vita vyetu sio vya damu na nyama, ni vya kiroho. Uchawi ni roho. Na aliposhuka pale na nguvu za Mungu, akaanza kukomboa watu na kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu, na hivyo ndio watu wakafunguliwa. Na Biblia inaendelea kusema, and amazed all the people of Samaria, maana alikuwa amefanya uchawi wake huyo Simoni. He posted that he was someone great. Yeye ndiye alikuwa anajiita yeye ndiye mkubwa, kwa sababu ya nguvu za uchawi amefunga watu akili. Na katika ukoo fulani unapata kwamba watu wamefungwa, wanafikiria hivyo ndio Mungu aliwaumba. Sio hivyo Mungu aliwaumba. Ni kutafuta Mungu, na Mungu katika jina la Yesu akufungue na kukawe na mafanikio na generation yako. Unaweza kuwa kuna matukio, laana ya uchawi imefunga watu walienda kwa waganga, na hiyo roho ikaingia na ikafunga watu. Lakini tunapomkimbilia Yesu Kristo,
anatuokoa na anatuweka huru. Maana hivyo ndiye alikuja kuharibu kazi ya shetani na kuachilia watu wa Mungu huru. Yesu ni nuru ya kuharibu giza. Mahali kuna giza, nuru ikishuka, hiyo giza inapotea na watu wanawekwa huru. Maana Filipo alikuwa amebeba nuru ya Yesu Kristo, akahubiri katika jina la Yesu, akakemea mapepo katika jina la Yesu, akaponya katika jina la Yesu, na hivyo watu wakakombolewa, wakawekwa huru. Mstari wa 10 nasema, and all the people, both I and Ro, gave him their attention and exclaimed, this man is the divine power, known as the great power. They followed him because he had amazed them for a long time and with his magic. Kwa hivyo walimfuata kwa muda mrefu. Biblia inaendelea kusema mstari wa 12, but when they believed Philip, he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ. They were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Kwa hivyo miujiza na ishara ikatendeka. Ule Simoni mwenyewe akakamatwa. Yeye ambaye walikuwa nasema yeye ni superpower, yeye anatumia uchawi. Yeye mwenyewe ile roho iliyo ndani yake ikakamatwa, na hivyo akafunguliwa na watu wote wakafunguliwa. Kwa hivyo mwishi ule wa Samaria ukaachiliwa huru. Familia yako inayoachiliwa huru, biashara zako zinaachiliwa huru, chochote ambao unaipitia kinaachiliwa huru. Na ni Yesu Kristo anayekomboa, anayeponya, anayebariki, anayeinua. Tunapomtazamia yeye utuweka huru. Haijalishi ni uchawi umetuma namna gani, haijalishi ni mateso gani unapitia, haijalishi umefika mwisho kiwango gani. Yesu Kristo anapoanza kutawala maisha yako, unaposikiza hii ujumbe, hata baada ya ujumbe ndaenda kukuombea. Haijalishi mahali ulipo, najua ninapokuombea, haijalishi utasikia ujumbe lini, wakati ambao utasikia uamini. Maana ninapoongea na wewe ninaongea kiroho, na hivyo ninapokemea hizo mapepo za uchawi, ninafungua maisha yako ili upate kufanikiwa katika kuolewa, ili upate kufanikiwa katika kuoa, ili upate kufanikiwa katika promotion, ili upate kufanikiwa katika biashara zako, ili ukapate kuponywa hiyo magonjwa imekutesa, inakula pesa, na hiyo roho ambayo inaikufuata na mikosi accident, mikosi mipaya inakufuata ipate kukuondokea. Maana aliye ndani yetu ni mkuu kushinda yule aliye katika ulimwengu. Na nani aliye ndani yetu? Ni Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, ambaye ametutuma ili tukakufungue na tuachilie maisha yako huru. Hiyo mikatara ya uchawi itavunjika, hiyo laana ya uchawi itavunjika, hiyo mateso ya uchawi itavunjika, hiyo ukuta wamekuwekea ambayo wanasema kwamba hautapita pale, hiyo bahari ya hiyo vizuizi zitaondoka, na utapata kupenya, na watoto wako watasoma, hautang'ang'ana, hautanyongwa katika ndoto, hautateseka, na utapata watu ambao watakayesimama na wewe. Maana umefunguliwa ulimwengu wa kiroho, na ulimwengu wa kimwili unaanza kuona manifestation. Watu wa Samaria walikuwa wamefungwa na roho ya uchawi, na Simoni ule mkubwa akakamatwa kwa sababu ya Mungu alitumana katika hiyo mchi. Filipo akashuka na akiwa na uwezo, nguvu za Mungu, na watu wakafunguliwa, wakawekwa huru. Haijalishi yale ambayo unaipitia sasa, haijalishi vile umelia, haijalishi vile umefika mwisho, haijalishi vile watu wamekutukana, haijalishi vile tumbo yako imefungwa, haijalishi vile wamesema hautaolewa, hautafikia malengo yako, hautaendelea. Kuna jawabu ni Yesu Kristo, ambaye anayeponya, anayebariki, anayeregeshia watu maisha. Haijalishi ni uchawi aina gani, Yesu Kristo anaposhuka, ile roho ya uchawi inashindwa. Kama vile watu walifunguliwa katika mji wa Samaria, wakaachiliwa huru, mikatara ikavunjika, laana zikavunjika, ndoa naona ndoa zikaponywa, naona watu wakaanza kufanikiwa, naona watu wakianza kusonga mbele. Chochote waligusa na mikono yao ikaanza kufaulu, watu wakaanza kuponywa. Maana zile roho za uchawi zilishindwa na watu wakawekwa huru. Watu wakawekwa huru, naye utawekwa huru. Haijalishi yale ambayo unaipitia, amini. Na leo unapoenda kukuombea, it doesn't matter yale ambayo umepitia. Joel 2:25 inasema ile miaka imekulwa, Mungu anakurekeshia. Kuna restoration. Haijalishi wazazi wako walirogwa, wewe umerogwa, haijalishi vile umejipata, there is restoration. Na restoration inatokana na Mungu kupitia mwana Yesu Kristo. Kile umepoteza utarejeshewa. Ile hali ambayo umekuwa nayo itabadilika.
utaanza kuona ushindi katika maisha yako, mafanikio katika maisha yako. Na kuanzia leo, kama umekuwa mbali na Yesu Kristo, mkaribie awe mwokozi wa maisha yako, aanze kutawala maisha yako na uanze kutembea naye. Hiyo roho ya uchawi itashindwa, haitaendelea kutesa maisha yako, haitaendelea kutesa familia yako, au itaendelea kukwamishwa. Unajaribu hii, hauwezi kufaulu, unaanzisha hiki, akiendelee. Hata umefika mahali umesema washa niache. Yesu amekuja ili upate kufunguliwa na upate kuachiliwa huru. Na siku ya leo nataka nikuombee, nivunje hiyo roho ya uchawi, niachilie maisha yako huru, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu mwili, ili upate kuona mafanikio katika maisha yako. Kwa hiyo tuombe. Baba, katika jina la Yesu, umeachilia neno lako lifuatilie ndani ya watu wako. Na achilia damu yako vunja na kuharibu roho ya uchawi katika jina la Yesu Kristo. Kila ufalme wa giza, mapepo zote za uganga na uchawi, roho zote za kufuatilia, kufunga kazi, biashara, roho za kukwamisha watu wasiendelee, roho za kufunga milango ya watu ya kufanikiwa, ninakatana na hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo roho ya uchawi inayoleta magonjwa, kukula pesa, ya kutesa, hiyo roho naikatana, kuipinga katika jina la Yesu. Hiyo roho inaifunga watu katika ndoto na kuwaletea ndoto mbaya na kuweka maagano, inaifunga na kuiharibu kwa jina la Yesu Kristo. Inaharibu roho ya divorce, inakemea mapepo zinakamata masomo ya watoto, inaharibu hiyo roho. Na roho za accident, roho za mikosi mipasi inaifuatilia watu, roho zote za kung'ang'ana katika maisha, ninakemea hizo roho kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, ninaachilia watu hawa huru, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu kamili. Naachilia wapate kufanikiwa, naachilia wapate kuendelea, naachilia ndoa, naachilia mali ya ndoa, naachilia kazi, naachilia promotion, zile biashara naachilia zikapanuke, na ile capital ambayo inahitajika, ninaachilia hizo fedha, naachilia utajiri na mali, naachilia afya, naachilia mali wanapolala. Hizo ndoto mbaya zote nasifunga, ninatamka baraka juu ya watu hawa. Kila roho ya uchawi naifunga na kuiharibu, haitakuwa na uwezo juu ya familia, haitakuwa na uwezo juu ya huyu dada, ndugu na mama na mzee, haitakuwa na uwezo juu ya maisha ya watu wako. Ninaivunja na kuiharibu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia watu wako huru, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa mwili. Asante Yesu kwa kuponya, kwa bariki, asante kwa kuregeshea maisha, asante kuwafungulia milango ya mafanikio na ushindi katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Kwa hiyo Mungu akubariki. Tuonane nyakati zingine. Shalom, shalom.